жалпыңызға дагы бир ушул Айдаркен Гаваяндан салам айтыңыз. Өтө муз абайлаш керек бирок. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Гаваян эс алуу жайындабыз. Биз коллективдер менен келип, бул жерде муз теп атабыз. Азыр биз андай баллон алдык. Бул баллон саатыга 200 сом экен. Бир адамга отурганга болот. Азыр өзүңүздөр көргөндөй эле, мына өйдө жактан элдер түшүп келе жатат. Ошол жерден түшүп, мына жерге чейин келет экен. Азыр жүрүңүздөр чогуу биз менен бирге болуңуздар. Барып ошол жерде таяткан элдердин бир аз эмоцияларын билдирели. Албетте бул баллонда түшсөңүздөр, адреналин бир чети, ичиңиздерден бир бугуңуздарды чыгарып, кичине бакырып, кыйкырып, ушул жерден сонун эс алып кетсеңиздер болот. Баарыңыздарды сунуштайбыз. Жүрүңүздөр, кет. Баллонду көрдүңүздөр, мына жерде баллондор турат. Ушул жерден баллонду алып, каттатып, атыңыздарды жаздырып, анан кийин барып тайсаңыздар болот. Экөө бар экен. Бул жерде жаш балдар дейт, ар жагында чоңдор дейт. Бирок биринчи таяткандарга мал жер дагы жакшы эле деп айтам. Себеби үйрөнгүчөктүү ушул жер жакшы экен. Кеттик, азыр бир бат кайтып келели. Эгестен азыр сурайбыз. Ошол жерге барып, оператор экөөбүз кандай болот экенин көрөбүз, Достор, ушул өтүрүп, досторуңуз менен келесизби, үй бүлөңүз менен келесизби, коллектив менен келесизби? Мына жерлерде өтүрүп, атайын чай иче турган жерлер бар, мына көрсөтүп койсоңуз болот. Мына жерлерде атайын орунтуктар бар. Ошол жерден чайды ичип, курсакты тойгозуп, анан ушул жерге келип муз тепсеңиздер болот. Азыр мына биз башына чыктык түшө турган жерге. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй эле атайын инструктор бар. Киши ошол киши атайын коопсуздукту карап, ушул киши түшүрүп турат экен. Ал жактан сүйлөшүп тураттар рация менен, бири-бириге маалымат берип турат. Бул жерде кандай болуп атат, ал жерде кандай чыгып атат, маалымат берип атат. Азыр биз да учкачып чөбүз. Адреналин маанайы көрөбүз, Кимдер менен келдиң? Апам менен. Тайдыңбы? Неге? Эми таясың ба? Тартың ака. Эжем мына кичине түртүп бериңиз аяка. Точно тяжелый эстерге. Onu yerге таган. Алдыраак отуруңуздар, алдыраак. Эже Аркасына түртсү. Давай. Терал, давай. Ава сүйлөп калың бир экөөбүз. Yo, men sürekli. Давай. Кандай болуп атат? Zor болуп атат. Сезон башталды. Сезонда. Кана биттеси да. Давай. Отуруңдар, давай. Жок да дастанга. Ана бутун кармагыла. Кана. О да? Кармал, ана карматып алгын. Караң. Кана биттелик. Давай. Кетти. Кана. Кана кетти ди. Опа, мына ежен тап, мына ежен. Чөт тике. Жатып алган мазасы бар. Келме, биз отурайык, Бисмилlah, адреналин. Saat teptik. Ең соңы жакшы бир маанайы болду десек болот. Азыр эми калган баллондорубузду кайра тапшырабыз. Журналисттер, Мына битти, тапшырдык, жанарларын тапшырды. Рахмат ата. Рахмат сизге. Сизге ийгилик болуптур. Так, достор, демек азыр бармай эле атчандар турат. Аттын убагын сурайлы, азыр биздин коллегалар атка отуруптурлар. Аттын убактысы канча убакыт минебиз, азыр көрөлү. Бул жерде магазиндер бар экен. Кыскасы келсеңиздер, муктаждык болбойт да. 200 сом. Бир эле барып келиши. О, да машинага чейин. Орчодан өтүп айланып келесиз да. Замыш.
Бұл сонда saat esет saat болды ekan da. Soatdan bo'laveradi. Qancha saati? 1000 so'm. Bir saati 1000 so'm. Choppa jo'mini. Hozir biroq 200 so'm o'sha yoqqa olib ketishga, yo boshqa yoqqa olib ketsa bo'ladi. Shu yerda bo'ladi. Shu yoqqa olsangiz stokka ko'tariladi. Qanday oldi adam nima? Sezon bultirga qaraganda bu Ya bultur qilganda bu nachar. nega? Qor yo'q. Qarshi. Yil bor. Bultir ko'p bo'lsa, Yil ko'p bo'lsa, yil bor. qancha yildan beri bu yoqdasiz? Men bu yil chiqdim, bulturi boldalar aytishdi, bultur yaxshi bo'lgan dedi. Shu. Ata chiqdingiz bu yil. Yo'q. Jada boshqa narsalar bor. Ya shu otlar chiqdi. Sham bozor kuni chiqaman. Bugun yo'q. Bitti. Tak do'stlar, unda hozir atni yilda deylar, uni jergacha yo'ratgan. Ekoz minsak bo'lib bir otqa, ek adam. Bo'laveradi. Ha? Sizda berasiz. Sizda 200, sizda 200 ber. Vardı bile 200'den ne güzel. 200 berek, bana kaçın alaq bilet. Hani yergachalar oladi? Ana, syomka har yerga oladi. Давай ya. Ha? 200 ber oğlum. Ya biz bana kadar çömke kadar tartып келели, ha? Bayrak'a barıp gelingizler, veringizler. Kana? Kaç bayrak kaçayın? Oynalıkta barıp gelin. Karatlı bilin ya, karatlı. Kim bunlar? Ya boş yapıyorlar da. Adamı kıldık hazır biz söyledik. Birisi soğuktan. Ha. Hükümet aka. Eşek emas bu. Baykasi. Türkiye çok bayız. Yok öyle, kalktı. Bir yaka. Bu yaka. Ha dostlar, hazır operator köz ekranı aldık. Sodalaştırıp 300 so'mga, negizi har bir at 200 so'mdan ekan. Onu alacak ko'rsatib qo'ysang bo'ladi, mashina turgan yergacha 200 so'm ekan har bir at. Biz hozir ikki atni söyleshib 300 ga oldik. Yetgan barib Qalasangizlar muzga taysangizlar bo'ladi, qalasangizlar atga o'tirsangizlar bo'ladi. Canım benim. Ana operator. Getirip bunda. Geçen mikrofon alıp bunda. Şunu aytsan ona. Başlayıveriniz. Kot tartma aldı, götürür aldı. Suratga tushsa bo'ladi. Qancha so'm? 50 so'm suratga tush uchun. Aydash uchun 200 so'm. Da ko'tarincha kaçalım. Üstümüz açarız ha? Sende mayda var mı? Alaslar uca almışlar. Monster çalmışlar. Ana ya taktı. Negizi attan jығылсаң жеңіл чөсің дейді. Чем ешекке қарағанда-шы. Сондықтан аттың берген емесі. Рахмат, ішіңіздерге келейік. Шо достар, шындай еме, қазір біз отырып, ес алып, чай ішкен жерлерге аралы еме. Ал жақта өзіңіздер көргендей музыка жаңғырып, қаласаңыздар, билесеңіздер болады. Рахмат акалар, а? Достар, мына ағаларымыздың мына сон. Шөнтіп билеп, музыкадач. Qandaysizlar? Yaxshilarmi? Qayerdan keldingizlar? Alg'adan keldingizlar. Alg'a bilerim turadi. Mana yerda atayin tondirilgan muz bor. Biyikligi qancha mana muzdun? Birinchi olmaydi. Biyikligi qancha, uzunligi? 4-5 metr ekan. O'zgacha tondirilgan muz. Hali mana yerda qarasangizlar, bu yerda atayin akalarimiz kanki deb turgan joy bor ekanda. Buni ostini qarasangizlar, muz bo'lib turadi. Bu joq tegizlab turib, anan kanki deb o'tgan. Qachon bo'ladi kanki tepganga vaqt? Ha? Qachon qilsa
Gavyan'a kelem degендер болса, bir 2-3 күннен кийин келсеңиздер, ал жерде бир утуба коньки тепкенге дагы сиздерде мүмкүнчүлүгүңүздөр болот экен. Аттан келиңиздер дагы. Ушул жерден коньки тебиңиздер, музга тайылыңыздар, ат миниңиздер. Анан монте эжелерге окшоп сүрөткө чыгыңыздар. Бұл мага окшош оператор эди. Достор, жалпыңызға дагы бир ушул Айдаркен Гавяндан салам айтыңыз. Өтөн муз авайлаш керек бирок. Өзүңүздөргө айтып атпаңыздар, эң башкысы муз тебем деп бир жериңиздерди коксатып албаңыздар. Ден соолукка да караш керек. Қаласаңыздар, не деп қойдыңыздар ма? Не деп қойдыңыздар ма? Атың не бұның аты? Квадроцикл. Қаласаңыздар, квадроциклда қайдасаңыздар болады ма? Арендаға беріледі ме? Болады аренда. Қанша сом? 1 сағаты. 1 сағаты 1000 сом. 150 сом қайсыдан қашейін? Значит, бұл жаңағы ат мингендей екен достар. Bir belgi var ekan, o'sha belgidan belgiga cheyin minsangizlar 150 so'm ekan. Qana aydatchi bir ko'raylik. Hozir bizning telekanaldan jamoati mana shu yerda o'tiradi. Assalomu alaykum. Qashib bo'lib qoldimi? Qashib tushdi. Qancha tasdiran? Yo'qmi? Yo'q, muz qarvadim. Yo'q. Qayerga? Yo'qdingizlar. Mana do'stlar, mana bizning komnatamiz bo'lmaymiz desek bo'ladi mana yerda. Mana yerda hozir biz shashlik qilib, shashlik yeb, ana tag'i esa olmaymiz. Bu ekan. Eskini qo'y. Nah, o'zingizlar ko'rgandek. Dostlar, ушинтип бүгүнкү биздин бир күндүк Гавяндагы эс алуу соңуна келип жеттик. Бардыгыңыздарды сунуштайбыз. Эгерде ушул кышкы эс алууну кайда өткөргөн билбей жаткан болсоңуздар, анда ушул Айдаркен Гавянга келип муз терип кетсеңиздер болот. Сөз түрдө жагат деген ойдобуз. Башташабыз сиздер менен. Аман туруңуздар, кийинки берүүлөрдө.